Hrvat Vjekoslav Prebeg, koji je ratovao protiv ruske vojske u Mariupolju i zarobljen je prilikom pokušaja da se sa svojim saborcima probije iz tog grada, govorio je za Russia Today o borbenim dejstvima u kojima je učestvovao i objasnio je zašto je došao u Ukrajinu da ratuje. Prebeg je pripadnik ukrajinskih marinaca koji su uz ozloglašeni bataljon Azov držali položaje u Mariupolju i objasnio je kako su ga ruski vojnici zarobili. Pobegli smo iz Mariupolja, pešačili smo 260 km, uglavnom noću. Trudili smo se da izbegnemo svaki kontakt, rekao je Prebeg za Russia Today. Ipak, plan grupe u kojoj je bio Hrvat je propao kada su naleteli na rusku artiljerijsku jedinicu, kojoj su se i predali. U redovima ukrajinskih marinaca se borilo više stranaca, među kojima je bio i Ajde Naslin, poznatiji kao Gundi. Vjekoslav Prebeg tvrdi da je više stranih državljana dezertiralo kada je počela ruska specijalna operacija. On kaže da se pridružio ukrajinskim oružanim snagama 2020. godine, kako bi po isteku trogodišnjeg ugovora dobio državljanstvo te zemlje. Prebeg ističe da je to pre 2 godine zvučalo kao dobra ideja, pošto se linija fronta u Donbasu nije pomerala i da gotovo uopšte nije pucao. Želeo sam da dobijem ukrajinsko državljanstvo zato što sam upoznao ženu ovde, u koju sam se zaljubio. Majka joj je bila bolesna i ona nije htjela da napusti Ukrajinu, rekao je Vjekoslav Prebeg ruskom novinaru Romanu Kosarevu. Pre dolaska u Ukrajinu bio je pripadnik hrvatske vojske 5 godina i rekao je za Russia Today da je bio pešadinac, kao i da nije učestvovao u drugim konfliktima. Prebeg tvrdi da nije imao mnogo susreta sa ukrajinskim nacionalistima i neonacistima iz bataljona Azov, pošto su oni bili podređeni drugoj komandi. Oni učestvuju u odbrani, ali imali smo odvojenu komandnu liniju, potpuno odvojenu. Oni nisu deo ukrajinskih oružanih snaga, tvrdi Hrvat. Čuo sam da su oni fašisti i nacisti, također sam čuo jezive priče o tome šta rade civilima koje zarobe. Verovatno su i na nas pucali nekoliko puta, čuo sam i da u njihovim redovima ima puno kriminalaca i narkomana. Nisam lično prisustvovao, ali sam video snimke jezivih stvari koje rade. Strašni zločini, rekao je Prebeg za Russia Today. Hrvat nakon zarobljavanja insistira da nikada više ne bi uzeo oružje u ruke i da bi se priključio nekoj dobrotvornoj organizaciji ili Međunarodnom crvenom krstu ako bude oslobođen. Dobijanje ukrajinskog državljanstva služenjem u vojsci je bila pogrešna odluka, priznao je. Želim da preživim, želim da živim, ne želim više u životu da uzimam oružje u ruke. Želeo bih da se ponovo sretnem sa ženom koju sam sreo ovde u Ukrajini i možda da kažem istinu o tome šta sam ovde video i kako su me tretirali ljudi koji su me zarobili, rekao je Prebeg. On kaže da se prema njemu dobro ophode, da je dobio hranu i neophodnu medicinsku pomoć. Ipak njegova sudbina ostaje neizvesna, pošto u Donjeckoj narodnoj republici, pod čiju jurisdikciju potpada pošto je zarobljen u Mariupolju, strance smatraju plaćenicima, zbog čega mu preti smrtna kazna.